Di Masakbayan. Naimbag na orasyo amin, papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa timahalawas aserye tayo anapolwan. Dakes at Tarigagay. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan, bayan. Simangkut ka din ay ving anak ta. Bagay, apay ayan na ibagam na anak ta. Kat anak met ni Kristel daging obing. Tamiwat mo. Abuan mo tumahanug king ka. Kit madoktalan da rin sukat ta iti naggitan kayo anaganak ni Kristel iti hospital. Maibutak taklaan dayjay apalimad. No ag sa uti ka sa buwata iti a janitor ta hospital. Awanen dito'y dayjay a janitor. Nataysan, nalipat ang zamot na ammo ni Amira te palimud ta. Tin sarap mo katulong ni Kristel. Awan parikot kini Amira. Napud no hanyak dayjay agayum ko. Opay nga jay pay bali ni Kristel tinagisel kamkan ko na. Tap no iso ke panakamata ta jay dakalabalay. Tap na ibaga na ti amin amapaspasama ikipud no nga anak ta ani Chloe. Jak kayo kimaris ti kurtina kan abmom ti kamay jay silid ko. So katam. Apay katiyasan mo kayat. Napintas mo ti maris na ti kuna. Napintas siguro ay tikasken ka abakat. Namjak kayat. Hey, adna ka di amharis ti kayat mo, senyorita. Manpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kaste ti maris ti kwarto. Alangaru tayo naksukatan, senyorita. Darasam, tahayap kontagin na. Word, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayim ko na ni Mia. Kasama matamot ti pudno ma anak ni Madam Kristen na adda iti puders ni Mia. Inbad ta si Mang Pakan. Nakasakdo ko hadin iti pagdigus ko. JP pagluto ti sinakdug nanong. Ang sabiya pa sa makdo na makaluto agawaam tamaladawak igit pagkankanta aklab. Wala na, mabitla ang. Ay, inga magumatag iti sigarilyo. Dawsab, mabitla ang taglutluto akpay tata. Intagit din, bawat ti sigarilyo. Saan ka maringag pambal? Jak pinapasakdo iti tigus ni nana. O wat tao do pambal? Mapankan do di mo hata masipad ka. Sige. Owen tata, mapana ko. Apay nga tajak madisiplina anjay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Betamat nga rute parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit namin na hayat na. Kanayon kumatabagbagahan. Ang kagura nati mabagan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tekas zika dagiti kakabsat ko. Napugno kami matamin, oray da kami mo't nagkahabsat. Awan mo't tibastos, ang amore do kosta. Dita maumamang pagbagakan ko na. Anya pa ingayin do di kosta. Pagrebangan ta ti mamagbaliw kan ko na. Husto ta nagkita ta diti kyandahan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat, kanayon abagpagaan da Madam Christine lam, matilat tamat ti kababaling na. Saan akas tatikayat ko amamwan? No itadamot lang amin akasapulan na. Ay, abibe kahaslabak na, wala mo magkibay. Kasanu makiubing hangat ay tipudir mo. Itad mo hadimat amin akasapulan na, Nambara, saan ko matnganak? Kaya't mo asawan. Saan mo ay bibilang nga anak, ay saan mo adamagan. Iso nga insira ka ijay apalay akas katunum, tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Kas asikaswot mo, huwag na maminsan, lablabos mo, di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangiri komentahan ka ijay abalay. Masapun nga aramidam ki trabahom. Aramiduk mo rumbalahan, tanusan, momon taramidukan ka. Muna, Amira. Ditahan.
Dakes ketigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya ti Masakbayan ti anak na. Nang pulag iti kasabot na iti ospital, anangisukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anagana ani Madam Christine. Nagsabat kami kini Amira igay tsandahan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak tayo jay dakalabalay. Madama kumanggayang. Anya ti kan runa na makagapov no abadaktal ti guram kuni Kristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Kristel. Inathiw nak iti ado abanad. Mangipagaka mangyarot non yala unay ti kaguram kinkwana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi ti kolehyo. Ida, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit kumatin nagkolehyo idi, akaw nung kay ti pagadal mo. San la dayta? Crush ko idi ni Jake tabaknan. Nyum isumanen tinangagaw iti ay ayatan. Koyap mo sawan ni Jake ta ayatan. Hidi day jay. Lam inayat kamag na uraysan kabaknan. Impagarup mo abak na ha. Ta impakita kingka tinabakoy ti sabal. Wanalod. Kunak no baknan ka. Ngam saan magayam. Papa, naumahon iti TV di kwarto, pati di katreg. Kayap ko, jay king size anapuskul ti kutson na. Napay lang ti sa pulam iti katrimaya iha. May sammat iti kwartom. Papa, naka-order ako niti online. Bayadan nyo no may delivery di toy. Paya nag-order ha, di mapay nyo man fanyak iha. Isungarot na ibagbaga akon. Basta, nalpasan yan yung order ko. No di yung kayat, ang pasok no tak, ang talawa. Hanya halakid din aya iha. Saan kumamat aday tagtalaw, ti kanayon no may baga. No di yung tumpalan ti kayat ko. Talaga maramidak dayta. Malahlala, sige, matumpal ti kayat mo. Tumpalan yung matlagayap, nam adupay lang asel mo nyo. Kitahan nyo ti grade school, nanan. Naganato, saan ko pa'y amasang wakitahan? Aywan gayam, nalaing ka hading agkanta. Agkanta? Awan desem ko magkanta, nanan. Kayat ko tagri pasok at agit eleksyon ko. Ay na, isun tumitlang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga gadal, nana. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo na. Adyaman ka kitiya, tapagadalin ka pa iti high school. No adala ko madakkel akwalta, kut ijay ka humapagadalan ni Chloe. Tap no makitam, no nalaingwan no saan. Chloe? Jay ka ti maarting agad adal iti pribad o pagkadalan iti asidag ti pagkadalan mi. Apay arte ako nam. Di ka managsalsa u iti maibusorhan kwa na? Kanayo ni ituluti kutsi. Nam nagalas ka no matiugali na. Adu ti masurun kan kwa na? Kasano ko mga mo? Adu ti kayem ko iti pagkadalan na. Ibagbagada kanya, arte ka no, supertiada ka no. Bzinsa, wait mo hilag parang. Apa na kabisugot ka? Ano ka iti parikot? At sagana ka, tamadamdama si kanta-kanta. Masurunak itim baga ni Ivy, na ado ka no ti masurun kini Chloe ige pagadalanda. Apay ko magasurunda? Apalanda kaliti kidapat na nalabi ta kosta. No saan ko maanangi na igipagat adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy. Tap no makita na amin ang mapasama ikana ko ijay. Sayang lang di pagmatrikula na ijay. Bagi di pagatadalan na talibri. Publiko apagadalan. Padasit tu mantimapan iji asidad kipagadalan da. Tak no makita man betyan ko.
Intando iti kandenita sitik-tiki, ti pagkatalan na pangitong tulad at ti driver da. At day tantik po dyan manitol pelud kimi Chloe iti pagkatalan. Umasitig tayo tigay, tok no makita tatanok ta. O sige. Iyawat no matipag ko, sika driver. Saan ka nagbayabayan? Aday taman. Hello, napintas abalasan? Ha? Asya ka? Saan ka ngam-amu? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Kikasawa. Awan tem amuk nagnagan iti Mia kun Juancho. Di kay mangsingata umunaga iti gate. Aglisi kayo? Dahil mo. Imulukan iti gate. Di na taingkan kano. Gapu ta di na tapay am-amu ti anak na. Agbaliw tu. Nanang, ayan ti balun ku tamapana ko ni di pagkatalan. Awan kwata. Oray sumaldan kan nga gadal. Hindi kaya ti sumaritam nana. Sayang, mudyak ituloy. At mapagtuloy mo warod ti bagbagem kat awan narod kwarta. Magmagna ako na mapaniti pagkatalan nana. At mabalin mo matgayam ti magna. Apay at tumawat kapailan iti kwarta. Sige nanal. Inakon. Amahan yamin no maladawag. Yala anak pa iti tanong tamakay ninuwa. Darasam. Apay agustita nanan kanya hak. Siya po dubi nga hak. Jok pa'y narik na ti panangipatid na kanyo. Anak dak nga to. Weno, inampun dak laang. No inampun dak laang. Asino nga rutiput no da dakuliku. Put no nga dati atap ko. O saan dak nga anak da na anang. Apaya kanayang kanaliday Ivy. Mabalin ka din ay bagam kanaf ti parikut mo. Parikut ti pamilya mi day tuwi Dave. Apay, nagsinadag iti dadakil mo. Saan? Namjok marik na ti panangipatig da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko? Pasaan ka nung nagtuloy iti kolehiyo? Ay, sayang nasan ka nagtuloy? Sikapay mo't nga ti kalainan iti klase tayo. Parikot ko ti ara mahatikin to ng kolehiyo Mala, bayam, ibaga kanita di. Alain da kanto may safadag iti working student iti universidad na yan na. Tat nagtuloy kamit lang, Ivy. Ay, anpay suka di. Ay, panaasim man, Dave. Tulungan na. Awanam na mo katatatang ko na. Apay kapong panagna kay kisalas. At pampananuta ay agdaldalu sa senyorita. Anyaya ti pampanunutam. No ibagaken ka. Masumbatam na tati damagak. Kasanwa mo kat di mo pa'y matimbaga. Mum kadi no asi no dagija adnagan itimiya kun Juancho. Anya, miya kun Juancho kunam. Tuwalan ka kadi. Siguro, mum dagijay. Husto ha kadi. Ay saan pa asigurado no amok kuno saan. Apay nga rudanas dahaw ka itimbaka. Like, kwa? Kaslanam nang nagkunamin day tanak nagan, amuano isuda tidak dakamatam, pumanaw kaman lang nanditoy. Awan silbim, at di mo matlagay masumbatan ti damtamaga. Amira, may ang wansok nakaluto ka kadinay. Anya Jim balikas ko. Apay damiya kun Juancho. Ay, isuda ti pampanunutak itay nagsauka iso anay balikas ko tinaganda madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirikomendaken kaditi balay akas katulong ko. Ay, medyo atayu makit din madam, nam gayam kami ngamen,
Kumusta damot na taitan? Agpada kamin samot, nagmay-maysa, ti anak mi. Nasa una iti nagkita kami iti. Anya pa'y, dagiti sumaruno amapasamap, gagayem, di uliwayan natin gen, ti tuloy, ti makalawas, aserye tayo, anapaunwan. Dakes, at Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, ni Virgie Putloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagut kadahayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ni estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake itin pagarupda nga anak da ani Chloe. Sigut nga kadalan da Mia ken Cristel. Adu dagiti panag na inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagitmet da Mia ken Juancho, tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Agapu iti Dakes at Tarigagay. Pinagsinuhat da Mia ken ti kasabwat na, tiname tag dagiti maladaga iti ospital, asaan nga muni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mayranod iti kinabaknan da Cristel. Itagagayen, tinggan nyo titulo iti makalawas aserye tayo anapalwan. Dakes at Tarigagay. Dito idrama tayo, ti Masakbayan mga. Medyo ada yumikit din madam, yam agayim kami ngamen, kumusta damot na taitan. Agpada kamin samot, amay may salahan ti anak na. Nasa una, iti nagkita kami iti. Ay, madam, may samot ti anak da Mia ken Juanchong. Pagat adalat natamot ti anak da. Iti pampubliko pagadalan, madam. Iti tuta ni Chloe nga anak yukit iti pribado a pagadalan. Adala parikut ko ka ni Chloe. Adakap-kapsut na iti pagadalan. Idin tutakanayon asyak ti kalaingan, idi siya ti agad-agal. Nalaing wedya anak da madam. Amang ano valedictorian into naggraduada. Kosta hadi, inbag man. Nagrey gatagripaso iti leksyon. Aksalte laksen na agadal, mama. Kasano nga among tunga imaniha te negosyo, no di ka matagadal, ihaf. Ipamaniha tayo iti sabali ha, mama? Numadlaw ti mabayadan amang imaningha na awan ti amom. Lukwanda ka, ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak kanalaing? O nalaing kami mo't adwakan ni papaham, idida kami ti agad adal. Anam, apay asa anak na malakada kayo. Anu samlat at agripaso anak ko. Kaasit awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Alay ko mga kanta mo na Ivy, tapag kantay day tiklab. Wan na saan? Pagsala agsa. Dalayin ka di agsala. Agpratis ko mga rugagsala, tapno pagsalay ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsana. Ibagat man gayam kan kwa na ington sumangpat. Datati mga alay tiswildo na, no agsala. Una. Apay nga itanaang analagip ta daytoy. So wanta agsala ti na. Ang mga nudi namut kayat tagsala. Saan at ti kayat na ti masuro?
Napol-tuway tapay na miso. Dave, naibagam ka di kanita dim ti may papaniti pa nag-working student ko. Wen, imbaga, ken naibaga tasi katekalayan iti pagkadalan tayo. Mataluan na kadini dim, wen kano hilot, iti library ti pagkinam. Tumulong kay di library ti pagkadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak mitla. No kano si kati makakalay ti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Dapat allowance mo. Nagtrabaho pa iti library. Ika gumaak ti makaala iti umuna pa madayaw. Talaga akayat ko ti makadal. Ika dis. Wina. Tasayang ti kinalain mo. Ay, awin gayam. Sa balik mo ti saritaan. Igi. Anayin ti trabaho ni nanang kantatan mo. Singer iti club ni nanang. Bouncer mat ni tatang. Singer kan bouncer. Wan. Ngum. Naranggas na kanya. At atap ko asan da kapod no nga anak. Amahan mo ang pundaha. Do saan ta ko mga anak ni Chloe. Sumukwa ko man. Adungag pa so dagiti ugali na makapadismaya. Uray kadisi ka, kat maupay ka no dat tuma. Dagilibat dayta, Cristel. Saan arumba, asumu ko ta. Dayta narut kat, anak ta ni Chloe, isu nga andusan ta nga isuro. Tap no mabaliwan ti madi akababalin na. Ustoten ako na ang Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Pasana nakarambraman, iti ura anya na sakit. Ipilit namin hayat na. Malidayanak nukas di abagbagaak, nabdinak mo titaltaluk. Anya nga tati masakbayan na. Tadi na mo amu adungag iti patigmaan. Veta tevigat na, muktianak kitsan adungag. Talaga sukir ni Chloe. Tekayat na, ket maitad amin dagiti kitawid na. Nasaya at tadahan si kababae. Ag-practice ka man ket tingag sala. Tadakkel ti sweldo tag sala iti klam. Anya? Ay, nanang. Awan arapap ko magsala iti klam. Kayat ko ti makandal. Saan ka ti nga imbagak na awan pagadal mo? At ang arot mang tulong kanyak nana. At kasano ko ba? Pagadalan na ka, daytay bagbagam. Nula ko siya ti makagun o ti umuna pa madayam. Awan bayadak iti pagadalan. Kung nagtrabaho iti library, tukno da allowance ko. Adal. Imbak ko manu pa ka iranudan mi dayta adal ni bagbagam. Di yu hati kaya ta makaturpusak nana? Siyak to ti sarikod kadyo, manakapsat kay ton, na mabayag bay dayta. Manupay atawan, nagsana ka, at dan kwartadakos. Pamna siyo kumana na. Panusadyo ka mo tagsala, ha? Sana balit ang trabaho ak matitibalay. Trabaho amin. May, nalitay ka man in Ivy? Ano man natin parikot mo? Pilitin na minana nga agsala iti club. Palusadyo kayo tagsala i-joy. Huh? Iti dayta na inarami ni nana mo. Amalan mo. Pudno adina hana. Pakuna madina anak ni nanang ku. Di na kaya tamay sagmak tenak na. Angam ni nanang mo. Isog mo ti mga isagmak kang ka. Dapulang iti kwarta. Agpaisan sa ti konam. Dagpay pulus na rik na ti panangipatagdahan yak. Awan ka ti tayo mo makabagyam, mabalin mo pagtamangan. Sidak na damdamag. Taagong mo tadagus, mo ti damago katakwada. Kanayon da nakaturog na taday jibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kasi ka materog na kosta. Awan klase yu ita, papanam kaday. Apay adamagam, siyak ti amo. Kat katulum kalahan, tapnom mo ti baga no damagan damadam tinapanam a.
At lisika ay tamagnahat. Saan ka magmatider dita? Na, kita ka malanan ay anaray ti ibagak kadamaman na panam, basta'y nakagpasyal. Awat ti mas no papapanan ni kadagiti paparkadak. Anaray ti oras asumangpet ka, senyorita. Sumangpet no kay kayap ko. Tsaka mo niya na oras. At sala ka di matlaw naivi. So pa ti mas wisduna. Kinasalitak ti dan na. Ngam di nakagkayatan. Ay isa na ti kayap na ti masuluta. Agadal ti kayap na. Nakuna na nga intunlakay kan bakit ta. Iso kano balin asarikod ta. Hadamo kiti kalintikan na. Angam no natayaran tanto. Kayat kodi pa niya ti mga sikaso ko ta. Bayan, takasaritak tumanan. Inban ta nagsarak tamanan di tay tiyandaan. Anya ti baro amay padamag mo. Madailat tati kababalit ni Chloe. Madis maya payon ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madis maya. Nang nagkuti sarita anda, na uray bagbaga anda hanaw, kat saan na hanunga amoti dumnug iti magbaga. Yam itadamot la amen dagiti kidkidawin na. Itadamen, saan damot ngayon imutan? Am aglablabas at talaga ni Senyorita Chloe. At pagkunamat naglablabas, ipilit na amin na hayat na. Kas kumay tayo pimanaw, di na magkuno papanan na tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na hano. Awan kanumuti mas no papapanan na. Imanaw latan adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala, itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanya no sumangpay. Napananig Chloe. Maloy man yung mawanpay. Damdamadak itayam di namat ibaga sir. Awan ka no timas no papapanan na. Apay asino ti kadwa na. Di namat imbaga sir. Kinasurun na pa'y tinagdamag akankwa na. Ay, talaga anatang kunan ti ulo na rejega ubing. Ay, nakaharumabay so ni Senyorita Chloe, sir. Mala ko ni Mia, inana. Anak ko nam. Ay, kwa, sir. Teko nak. Pasino hatati immalaan na kat nasingpot kayo mat ni Madam Cristel. Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabin, adaka din ni Chloe. Ay, awan pa'y iso makapumpumtut ni sir, apay ngamin adi mo dinamag ana ibag no papanan na. Dinamag kung road nam di na ibaga. Adamin sol pun mi Senyorita Chloe. Di ka man absaw di kikasta. Awan ka di tanusan ka na indre kuninda. Ay, ladinitak, na makit ketak mat ngamin anasing put da madam, nam jay anak mo ti ay, jak amma no apayakas jay guston. Awan kadita nusan abahokin mi Chloe. When makit day, na makit kita kasan arumbun ti mapaspasama. Nikit di Chloe kasikaswam ditam. Di mo baybayan. Sige, tanay, kasla daw may dito ayan tao. Bye. Unay lakit din ni Chloe. At dandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Pwede umawag man lang ng text. Sapay rabiin. Napanan na natan. Ay, saan mo't nga ro mabalik nga report iti police. Tanabit pa'y mo't ngawan. Tumakdakkel nam ad-adamot asumulsulpan. Kas jay iti tayo wapanayo na mapampanwinuyan iti hayat na. Halim. Alangad mo tasaktan. Window saktam. Amagadot at danagribildi. Pangsapsapulan tamay iti DJ Hobie. Ngati mo tama. At dapat din ni Chloe. Ay, awan kanu pa'y ngarud. Makapuntut kanu ni Check kuna ni Amirans. Sabi nga kamkamalya mang tanran ka ni Chloe. No pagaramidan day tisan anasaya at ni Chloe. Pagkikarwag mo't ni Ivy. Lagi Dakes. Te anak dati palsenta usak tanda ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga mawa. No kasano. Ura sa ito po sikati kumanta.
di ka nagmiso. Ay, inbaglakik din. Tanu adot ya pala at nukasta nagkanta. Makisayan kipalikot ko. So arog nga nga kumantan, tapnusan anak ko na starupan. Ane porasan, apay ngay tahalayo. Iti balay iti barkada, papa. Nagkasanay ngamin, mabakta kapay. Hopay, aramid kaditilimpyo babay tagbartek sa gawid iti disporos terabi. Italang mat, papa. Iparitsu kating nagragsak matsag paminsan iti disporos terabi. Pagdantanagan titaw. Apay di ka malay mawag, kasanong maumawag ka. Kat matamati happy, saan nga nuday tarasun mo? Ala, ika maturog, tagsarita tayo di dalapat itubiga. Maturog, di maturog, iparitu kiti na mapanak iti balay ta kiti baba, kada. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama, kagayem, di uliwayan natin gen, titulu iti mahalawas aserye tayo anapalwan. Dakes, Tarigagay, tito'y drama tayo, Masakbayan, hoyan. Insurat para iti radyo, ni Steph meron nalika, ken iti mo't direksyon, ni Virgie Putloy, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez, may sapay asagot kadayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nestasyon, agyaman kabi, itin kay panantarabay. Tinapalabas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy, iti sidum da Mia ten Juancho, itin tutasadut nga gadan la. Ken maditi kababalin ni Chloe, iti sidum da Cristel ken Jake. Gapu iti kinarangas da Mia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpudno adadakil na. Kabayatan na, maupupay da Cristel ken Jake. Gapu iti ugali ni Chloe, iti may sanal daw. Rabiin yim awan pailain ni Chloe. Bueno papagayan. Tingin yu titului ti mapalawas aserye tayo anapalwan. Dakes, Tarigagay na ye. Tito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano ang mawagag, kat matamati happy. Saan nga unuday tarasan ba? Ala, inka maturugan. Tagsarita tayo tinalapat intumbigat. Maturog. Kipanitsukit na mapanak iti balay na iti babarkada, soan ka nasubong bata mahandong maharaman ka, aglablabas kan. Sige, mapanak o saan na maulit na iti apanagawid mo iti disoras terabii. Babay ka pa'y bekerod, kasabong no tatake sa mapasamakan ka. Tsak, kaya ti panagumot ni papa iti rabi, at talawak man kiti. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bay at nagdanat amang sapul kanyak. Kita at manu ti dagdanat no awanak. Inayadak ti pumana. Apay day tabag o panam senyorita. Agdalanakan no ti mo kaya't asaktan ka. Ay, ibagam no sa dino ti papanam. Amang nagungat kanyak ti inam. Ulit man timbaga. Ina, kuna. Ay, mamam ti kayat ko sawan, sigurado lakit del sa pulan nakakanyak. Agli si kakit di tadalan. Pay amlag peruk da. Apay kaming na inong tanda. Sir, madam, agring kayaw, pimanaw ni Senyorita Chloe. Oh, manatihilo naman ang pimanaw ni Chloe. When, sir, ikaw gawid ko, ma'am di na intantalot. Malatawag ang amin na koneksyon ko. Pama-disable ti credit card. ATM kan amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanun no agbisihin.
Sana siya te karkaritan da jengobin. No pi manaw. Dea muna te pagawidan na unayan ni Chloe. Agaramit itisan anasayapat. Ngam isu pahitag pasugnod. Ay, sakit te ulo te papay na. Napanak hulen. Hanggang kipaat mantilait na. Hello, Mia. At na patugay baga. At dahadin ni Chloe. Simmangput iti rabi anabatag. Pinagumtan ni Sir. Imbaga na nagsarita da humaita bigat. Nagsarita da hadin. Sinapsapan at ipimanaw. Di na hayap ti pabagbagaan. Kat. Anya ti inaramid da gitada sawa. Nasuro ni Sir. Katimpa-disable na amin ang mabalin a pangyarwaran ni Chloe iti kwarta. Hasano noawan kwartanan? Hinaramit ni Sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro noawan kwartana. Wan biya. Dandanitay na turpos. Sigurado si katimahala iti kaunaan na pamadayaw IV. Sa hapay ko matakas taa. Talagang ngayon ka gumaki amin, kat babaan iti tulong ni Dandim. Makapagtuloy ak iti kolehiyo, nadubansap ko. Agpadat iti kurso, iso nga kaklase ta. Tapno, isuro na to, no do jaka mo. Agidan tan tawagin role, tapno agpadat iti oras kan subject. Ay, sana ko na marigatan tat daka hadwap. Pore syakit, agyanak mo iti library, tapno kadwata. At padatan tumaro ta librarian, day tamating baga ni Daddy. Agkasapulan tanut universidad iti librarian. Hey, agyaman ako na ititulong mo, Dave. Inaramit ko tagitoy. Tasan lagayem ti panibisbilanakan ka. Napatikay ti biyag ko. Anya. Di mo ita-chat po no awagan ni Chloe. Impay takan ko na amin na masapsapol na. Anyapay latte kurang. Awan mo't siguro tidak kasama pasamakan ko na. Taapaya sa anak nagdanag unay. Ura sekmet, kasta ti mariknak. Jukmet punay matanagan. Isuwawan basu tay te papano na. Hanggang kasanun no saanan dagsubli. But na ay tigastusin na. Gastador hobin. Manula ngal daw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impay tamat amin apagsaya atan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ay, ikaw iti pagnatmanda. Isu ti pinmanaw. Jak pinapanaw. Isuwa muna mat ti pagsubyanan. Ala. Agruwat takit din taintan ija opisina tinegosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda hadin at biro. Napanda iti opisina. Nang nagputi saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso hano ti pinmanaw adida mapinapanaw. Ambona hanuma ti pagsublian na. Sanda hadi amadanagan? Namnagwaho na ni Madam Cristel na awan dakas kanu amapasamak na at apay kanu awan magdadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni Sir kastabat ti kunana. Kapuwata ta saan da na anak ni Ma'am Chloe. Ang iwat mo, ang mga no at damahangan ka. At may sa apti to'y, intulog ti driver dagiti amu ija opisina. Alana rod. No, anya ti mapasamak dita, patamagan na, ha? Awat kad ti Dakes, tuwad no chat ni Chloe kan ka. Awan, agam, tawan tinasakit abahran ko. Isu kit diti kumura, ket isu tinakabasol. Burbur, chamut kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag, aginatan ko kut isublik. Na uray di da isubli ti pananggatan ko. Sana nasakit tinakam ko. Ay, palawadan nak din na marswa. Ege, Jat maawatan. Buwapay ana awananak iti ganas kinhot na. Dakas takadi anagandak.
Kaapay nga pada kas dati marignata. Jak mawatan. Ang anak talaptat ni Chloe. Gopu siguro. Pakanayun asakit tinakem ti ipapay na. Iso akas tu ti marignata na padpada. Saan katigan imay di ti balay ni Chloe, kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir, awan mat text wano chat na. Dapay siguro kwarta na rejay. Kita ekman, no may pusti kwarta na. Saan nga tama, adasinurutan na a boyfriend na sir. Tuisu ti het na, awan ti papasulin na. Mahitan tua, muna ti masakbayan day jengaw bingasukil. Sir, masyak ti rumukmakadwana. Naruwang nabay sumising every tatlo wisa. Ablablabos? Pudno tahunam. Ay, napanan na hata. Awan samot kabagyan yu dito yapagkamahan na, sir. Wen ta dayu tayan dagiti kakabagyan me. Kristen, pagtagal sakit ya. Kristen, pumahon ka. Payakas jay, apay, anya tinaytagtaga init mo. Kas landag sublit tilakip ko. Idad, iti delivery room, iti naganakak. Kit, anyat napasamag, Idin panato ti doktor ti ubing apaman na rimbara. Nakihitahak na adas iding itilikod tila payag na. Me, verson ti pat nakakita na hudam. Idin panato ti doktor ti ubing. Idigam na tilapan, imposipus na, kat nagkula idak ti ubing. Nalawak ka nakitak ti siting. Idikwan, naulawak. Katjakod amuti na pasamak. Para matalag data. Awan bakti kami dinlit Chloe. Kaslasaan ko para matalaan. Talaga nagsublit ilagip ko itinaytagtagain ko. Kadasiding itilikod tila payag ti inyanak ko na ubihing. Nagsapa ka na tibangon. Pikas lagtardars ka, mapanak iti ospital la. Masapol adamagak amin anaganak, iti day tsa abulan, tawan kan altaw. Aniya, anit sarsawumun, manunatawatin na polabas, sigurado na tarekod ti ospital, no asinu dagiti kaduak anaganak, iti day tsa igno altaw. Bala, makamuha. Tapno madalusan teatat mo, mapan ka. Mangtang dentay ti mang trabaho amang sapul ka dagita records. Agyaman hak Jake. Ikalahaan amalagip ko. Hina at dagayam si tihing ti inyanak ko. Imposible mo't arugit ti dakitak. Nangat, dasado na pasama. Kipawamot si din ni Chloe. Daita ti dugtalag. No asino dagiti kaduak anaganak iti day tiyang altaw, ken no anyati adres da. Malalag iti detektiv tapno tumulong iti amin. Tapno sam kang agtaktak ka nagbano. Plancham amin dagita. Kitam dayta bestidak akabarbaro, ta plancham anemban. Aramatak dayta inton rabi. Amin kadita vitakot plancha of nanan, at anamit aramidan mi ita inyo pagadala, mas importante data plancha nam ti kun kunam nga aramidan mi pagadalan. Dantani kami nga minakturpus nanan, at upay activities ni, kayat mo asawan. Shaktal plancha. Plancha to kumaintan rabi iti da duma, ayawanan ta dupay apambar. Darasan kitde, papno malpas adagos. Isaldem mo pay tararamidam, tay sakblod na kitidigos ko. Ilipas ko pay kanuday to ay tatan,
Mapanak pa nga miniti pagkadalan, ano ba lipas? Makatiktigo sa kaon. In kayo ni gripo tatang. Isamsambot kong namin dati plan-plan siya, o. Anya mapaniti gripo tanga. At darang araw tapang sa to. Mapanak pa nga miniti pagkadalan, tanta. Buti ka pala mapan makaramaganay. Anya gay kasla mauram. Inak man kitaan. Di sinalbag a babae. Imparabaw na ti plagn siya iti kabar baru abadok. Kut na uraman. Pay man. Ay vey. Ayan mo. Ay vey. Napansimbak daw iti digos ko. Na uraman ti kabar baru abistida apagbadok kumainton rabi. Apay din ay nikat din nakasaksakaplan sayo. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti sedabadok. Ay nakuretratan. Sayang pay ti kabar baru abado. Damwa babay. Nakasakto siguron. O main da jay. Ay vay. Umay kaman dito itaplan tiyaan ka. Na uraman kibadok. Ay. Nanan, imbonat mo nga minitata. Dalasang. Napodok pala ang tiplanta. Ka pasik ka man tiplanta. Tamaraya ko ni. Ay, agsabi ka ditoy. Apayatin maray ka. Way ti salbag ababain. Way daw. Kamata man ni Aybe. Takpan tiyaw ti rupa na. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama, gagayim, di liwayan natin gen ti tuluy ti makalawas aserye tayo anapalwan. Dakes at Tarigagay, dito'y drama tayo ti Masakbayan, insulat para ti radyo Mr. Meron nalika, ken iti matireksyon, ni Virgi Pagloy, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nestasyon. Agyaman tani, itin kay panangtarabay. Tinapalabas, gaputa na bata ken naladaw asibmangput ni Chloe, pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasok nung tibalasan ket sinapsa pa natin nagtalaw. Ketap no may kan iteleksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw tagasawa Cristel ken Jake. Nu apaing awan unay tantanag da iti inarambit ni Chloe. Iti sabalya banir, magdanagan da Mia ken Juancho. Apud-pud no anaganak ni Chloe. Iti may sanal daw. Nauran te pinaplansya ni Mia keni Ivy abistida. Itagagayen, ten ganyo ti tuluy ti makalawas aserye tayo anapalwan. Dakes at Tarigagay, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan, Tumarayag ka, supay. Nina, itarayan. Ang supi ka dito'y. Wag ka. Kamatang manday ka babay. Kantro pa na. Papanik na tahan. Ang mga numukamatan na mitatahan. Kaya tama plansya ti rupa ka. Padasa ti papaniki paray ti Davy. Tidak mo sulutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Pagtaraya pa ito malasa di ti kalsada. Pakakitaan ta itikod ko nam anitekti. Asitiktan, dito'y timpagada pag nanamapan ni Jay. Ikarkararat ko, pasapay ko matamalaw-lawakan ti angin. So ang yatabu malang terigat mo nakiligo. Iswan ako nam at nakita masiding iti nyanat mo. Sa anak pa'y unay anakapsupidi. Nakita ka talaga ti siding sa pa'y anawan anak iti punot. Tsakon amu, tisimbarunohan nakasamok. Ataw, hindi titalan ko nagapuji Manila, ito nagpas ngay ka. Iswad, tsak nabutan eh.
Hamawatak mo kita. Ha? At babae nga tayo. Tikano ka. Nasagit samot ti babae. Ruwata. Intakitahin. Taksisa. Ayan na lay. Naitahayan nakakadini ay way. Iti nakita na kamkamatay. Inalteras na tiligbalasew. Yopapulo natalan. Apay narut apinanawam. Itmanawa kadagos ta mahanumamonda kamkamatad iso natalan. Ay buhisit kitde. Asinu pa'y ngaiti para trabaho dito balay. Nanto kitain intun madamdama. No intaray tinakadumparkan kwa na hospital. Weno intarayanda. Nakitam kuma tinakadumparkan kwa na. Tadawatan tayo tidakil agatad. Ay, lalipatak bitoy. Nagamava. Amavano shakti mapabasol takam kamatag umi. Awan pa'y buwag kibalasan. Apay akastui terignak. Madenag anak muna hi. Asidik tayo niti hospital. Pagkalman terignam. Nakakasitik tsura na. Awan buwag na. Limitem titakihag na baga na ha. Awan mo't muna kinatangran kwa na. Dan nakapayvo adagos iyay. Yep. Abe, gusto na bombad no nagtataray. Ani, ada tayo nito hospital. Malaharo da. Mabata. Sinalibang. Saan nakamahay ruwan itikwalta? Tidak matawagan, winusapunan dapapakan mama. Wisit tikastoy. Awan at ikwalta ka. Imana mapay jabalay tikayim ko. Papanak na ruditan. Sabay mabisin akon. May san na oras tinapalabas, manipud natalan ni Ivy akunam. Intakitaon no dapat ijay, nu intarayan tinanatal. Awanan ti para trabaho dito balay. Ay, saping matulog kuma. Napuyatan ti tao, jakmat na rud ammo no sadino ti kunam anakatalan na. Ayawan nagluto iti kanententun madamdaba. Sige malala, visik kidi. Jakilakit di masamu ti agluto kaskadad labak. No awan ni Ivy, asino ay ti mangaramit kadagita. Ay, sabagay awan ti baba ulik no awan da yababay. Isumain ta kitaan tapnod dag trabaho dito balay ang mga numakapanaw. Pawan ka numot tinadangran iti balasan. Kung nati doktor baban iti resulta tinarambid da aptes. Apay herod nga wan puut na itay. Amangan kanuno na balnug, ken na stress. Sana na yunan iti pan nakakigtut nagapu iti pan nakadumpar na. Pero miya da na guitayan. Ay na, hunap luwag balin na kuna kriminal. Kasano kung mga balinta kriminal lakit saan mumut na yung gagara. Jack man mo. Ngam nakaruti pa nagtidbayok. Apa man ang naplisak te balasa. Uray siyak narute. Kung nati doktor abaran intun madamdaman. Makapuutan te balasa. Awan mo't dito'y kunam anakadung paran na. Awan mo't paiso. Awan pa'y makita dara noon natalan. Nakita ka datong par. Natumba pa'y dito'y apasid. Awan mo't makita dara dito'y. Ang mga nunasagid laan mat. No saan ang napakarwan. Agawit to siguro, ay, nalabit akasta. Awan mo't sa balya pagawidan na. Agawit akitay tin maturog. Asino ay tadlo to kanadsakdo. Saan pa'y anaplan sa kibado? Tana uram mat yabistida. Pagkita kanto di sa balya pagbado. Nawat aramidin ta dito'y, ay napanan na transitional pag-ababae. Asino pa'y itan tab trabaho iyay balay? Kumusta ka, han iha? Kumustan terignam? Ay. Sa dino te ayan ko, asino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti tadakil mo.
Awagan tayo pa umay da kasakuna. Saan? Pangaasim, Mom. Di mo kumawagan tayo da kalikuho. Ha? Apay, nagdalaw kakadi. Nang tarayo, takam kamaten da ha. Plancha anda kanuti rupak. Anaya, apay a plancha anda rupam. Narangas to kanyok, Mom. Irorumandag. Anyak masud po. Apay a plancha anda ha akunam. Ang puplanta ak, iti imba unak ni tata nga mapansumak no iti pagdigus na. Kalpasan na. Dokam mo ta iti mo kadano nakichibalay mi. Ano kasuson iti timba. Isang sabat ni nanan ti plancha. Nagtaraya. Kat kinamat nakmut ni tatang, Mom. Iso akala at abimbalasiw ka iti kalsada. Inay tatipud no, Mom. Mom, pangansim, tati mo ipagbagatiayan ko, Mom. Kumusta dito ospital? Kasanon ti pasyente? Nakarihigan, anggap nakakaasi. Dak kaya tapanawan. Masya na hunay kunkwana. Ala, umaya tubita nurumwarak diti opisina. O sige, urayin ka. Ado ti kayap ko amwan diti banasang. Pinaybayak pala no bakaturog. Pakas lakayat na pay ti maturo. Inawaga mon dagiti dadakil na. Saan? Di na kaya. Pandarangas dahadukun kwana. Intarayan na ita tadakran dahanu. Adya, utnu kati data. Wern, makasangit anabibaga. Panakunak saan agulbulbud. Malagaruda. Orion dakdita. Bye. Hoy, a drink and wancho. Malado tan iti trabajo. Maganda ka rin. Anya ti masita. Anya mangan. Awan kinaluto amakan. Anya. Good. Awan pa ikati jeton la. Anya may tati kalenta. Day tanaro te pakasurunak. Iti makariina. Awan naluto. Awan pay nasakto atanum. Day tuy itate vigat na. Awan ti bonta. Abay de pala simman put may day jingay bay. No ayan nakit nata. No nak napanan na. Ay, sabay dita pa nagsweldo. Into ko mga ni Jerwa. Iha, kumusta itan terik na ham? Mayat maten, Ma'am. Apay nga ruod analiday ka. Sad ka diarumbang amaraksakan ka at makaawid ka. Kabutan ko tananang kantatang, Ma'am. Mabalin ka ting alaan to kakatulong yu. Urayawan swil buho. Bastang tuliyok langga dal, Ma'am. Ahap. Bakit adalam ka di, iha? Iti public school, Ma'am. Nunjak akamali. Syok ti makagun-un iti kangaton apamadayaw into nagturpus kami. Wow! Amum ka di nga idagat adalhak. Kadayon but asyak ti makagun-ud iti kanatuan apamadayaw. Kasta ka ti, Ma'am? Ma'am, pat ganyo ka ditikid daw ko? Nagbalinat lang nga nakatulong yu. Sige. Umay ka. Nyam saan akatulong ti pangibilanak ten ka. Nudi kat anhak. Ang piso ka ti, Ma'am. Umaya ki balay yu. When yawid daka ijay balay, apaman ang maharwar ka dito ospital. Daytoy ti balay mi, iha. Sige, humudid ka. Yam ammo ka iti katulog mi. Agyaman ako nay, Ma'am. Nagdokkel magdayam ti balay yu. Word, iha. Medyo adun ti lamhan mo. Gapoy ti pan na hospital mo. Nangala ak iti medical certificate na ipakitam ije pagadalan yu. Agyaman ak manen, Ma'am. O sige, inkapay aginana iti agbalin asilid mo.
Inkan tugumatang iti kasapula magamit mo. Ikan ka iti paggatan mo. Nagyaman ako na maham. Ay, nagsayaat kayo talaga. Kas kay Santa. Kasta ko maninanang ko. Nalabos mo't tayo ta Santa. Ako na, iha. Sita? Ha? Amira? Mom day ti balhasan? Ti kayat ko sawan, day to'y tinatumpahyo, ma'am? Pa'y anas tao kalaunay nakakita kun kwa na, Amira. Nana, Amira, tasla nakikita hayon. Nakakikita na takatahayo. Kukwa, ay, jakam mo akong kabasang, sanya talaga kayong inas kwa nakitam, basta nakakikita ako tahayo na nabayagun. Lagi pagpay, no sa di no tinakakikita ako tahayo, ay, amang no sa bahalay basa. Kosta na ta? Ako ay maglahang kay ti makadomingo, para kiti longgan, kutin panda ki hospital, isin na ka. Alaman niya, awan mo't makita kasugat mo. Ay, saan mo't kiti unay anaping sa? Sinabi mitam lang, kitakiyaw ka na bangka. Awan ka numot na dangran kanya. Anyarete ko na dagiti dadakil mo din nadumpar ka. Kaya yawan, dita pa'y siguro ang anadumpara. Tinakadumpar kanya, tinangipan kanya iti hospital. Anya, tanimos, dito ha biniro dagiti parents mo. Kayatin tagsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadumpar kanya. Nagpayawit ak iti balay ita. Iha, apay asikataglut luto. Ayan li Amira. Madmatikano ti pagina, ma'am. Isa siya tinagluto, tahasimod. Nagtumar na tayo iti agas na. Inikakita iti gatas kan tinahapay sakbay nagtumar, ma'am. Nasaya at iha. Jack nagbidod nagyawid kan ka. Anggam, saan da ka nata asapulan dagiti dadakil mo? Mabalin asapulan dakto, tawan nga minagtrabaho iti balay, ma'am. Tila pa nagtrabahong kadi tinapatag kadakwada. Ma'am, at taatap ko, asaan niya iso dati pudno adadakal ko? Takanayon dak namin arangasan. Anya pa'y dagiti samaruno amapasama, kagayem, di liwayan natinggen ti tuloy ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Dakes, Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan, insurat para iti radyo Miss Steph meron nalika. Ken iti madireksyon ni Virgie Pecloye, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay as sagot kadarayo. TNBBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kien daytoy nestasyon agyaman tani itin kay panantarabay tinapalabas iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy apag isumet alumabas ti lugan da J ket nasagid ti balasang pimanaw adagos ni Juancho. Adi na nabigbig tinakapadumpar ka ni Ivy. Infray matadagos na kitagasawa ti balasan iti ospital. Ket iti makapuot na ito'y. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabalya panier. Masursuron ken mabisin ni Chloe. Ta saan na makairwar iti kwarta. Iti nadanon ti panagawid da Cristel. Insurot da ni Ivy, nasdaw ni Amira. Mariribuhan ti katulong, no ibutat-tatnan ti palimad. Itagagayem,
Tingin yu tituloy ti makalawas aserie tayo anapalwan. Dakes, Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan wan. Ti fandak trabaho lahadi tinapatag kadako hada. Mom, ada atap ko, asan ni isuda ti putno adadakil ko, tahanayon da karangasan. Adda kadikas ta anak-anak, rangasan da ti anak da, kasta dagiti dadakil ko, Mom. Isu siguro adi da kasapulan, tamu da anak kamalida. No abdarum ka, sigurado amadusa da. Oray na rangas da kanyak. Awan panggukumag darum, tadadakil ko paila ida, Mom. Panagkunak. Nasingput ka nga inadak, Ivy. Kasano, adakatin nakitam a detective, at then, napanay hospital. Magkindaw da pa iti pamalubos ti masignan, sat baya kita inda digiti records, nasayat no kasta. Kayat ko amam wandagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ti paparamita. Tanapuuran sa met hospitality. Tinay sigud no hospital. Nairamad nga ta. Dagiti daan a records iti nauram tita an hospital. May tatidi tayo mo. Oh, sapay lako manarud. Tada paglawagan ti amin. Di ka mawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kadwam anaganak ide, Madam, at dahayat ko a doktalan amira. Doktalan ko na, Madam, anyangay dayjay, saan asinsinan ti kayap ko amamwan. Awan ti pahay na higamit ti parikot ko, iso asaan na masapul amamwam. Ay, kastagaya, Madam, ay kunak no mabalin amaamwan. Gut ni ay binay, Madam, at gam tadimot ditoy, wen, nalagahan terik nakon kwa na, nagsingput na ubing. Kat, ni senyorita Chloe, Madam, sanyo kadia pasapol, awan pinanpapanaw kon kwa na, agdis no dung nga agawid no hayat na. Dahin pagtadu hatala ang dito'y salas balasam kaw. Di mo ka di kaya te agawid di balayaw? Na uyong dagiti dadakil ko, nana. Maniput pa yu bingag. Jok na rik na, ti panangipatigdahan niya, kos may sama anak. Kabilan da hakatibasa, o nana. Tay tinaudi. Kat planchaan kumanina ng tirupak. Ti maraya. Iso ajak na puut ang tilugan ang sagit kanya. Apa planchaan na tirupam. Matemati pa nagplansak, iti imbaw nak ni tatang asumaklo iti digos na. Jakam ana oram gayam ti bistida ni nana ka plansaak. Nalipatak siguro inik ka ti plansaa. Kasta gayam ka ulpit ti dadakil mo. Kasanuay no may dahalaan dito'y. Oy, jakaya ti agawit, nana. Kun, nasidag namin tirik na kadamam Cristel, cancer. Nagsingpat ta kanyak. Naggasakit din ti anak da. Anak da kunam? Kwa, nagpalam ti anak da. Ha? Tapay anak da law nana. Solpang kan expoiled namin. Pabiro ko natanyayfi. Awan pa'y ibaon gito'y balay, ay mamaga ka. Ang mga numamon ti masik na nanatalak gaputakam kamatag. Makabasol tanata no ibagana ay kat sigurado dita. Jok laki di kaya ti mabalok. May raman ka pa ya. Tasikatin ang mandar kanya kakamatag. Kastakadi. Kasano marutan? Di takadi sa pulod? Kasano no nagpulong ka lagi ti masignan? Payat mo kadya mabaluta, ay pakpakawan, day takot may balbalutan. Amangan mat na da nagkamangan na.
Apayasan nga gawid. Day tamarog ti pagamkak. No pilitin tanalain iti nagkamanan na. Ang mga nibutaktak na, arin ang ranggasan ta, ay sinal bakit di? Sino itan trabaho dito'y balay? Hello? Sino ka di daytaw? Kabarbaru ba tanambar? Scammer ka haday? Ang nga na scammer? Parupam? Di na ka bisap sa pulan ta papakid mama? Ay, kunada mo'y tasikahano ti pimanaw, iso asikahano mati mahamo agawaid. Anya matanda kita naganak? Bida pa'y amo sa pulan ti anak da? At dam dito'y ti anak da? Anya? Ulit tamatin baga? At da, ikalwa, kasanungay baga mga dat anak da dita? Ay, anya timbagahon? Ay, matataranta pa'y kitding? Ay, sikabak bakitan? At kabaw kansan? Saan mo nga muti sa sawam? Ay, pasensyan. Bye. May lawan ko na imbaga. Miyam dayto yang iwat. Nasakit tadi kisa kayo, ma'am. Imparabaw yung maditalamisangan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. When naruwad, anak. Medyo nailigos iti umuliak titagtan. Nabannog sa iti nagnagnahak. Ada namin napanad mi kadagiti kahadwak. At tugawak iti baba. Iparabaw yun iti lukpok tayo dati sa kayo, ma'am. Aliman garwad, anak ko. Sige, ma'am. At tugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutat dito sa kayo. Ita. Inayatak na ilutan, ma'am. Nagmayatan, anak ko. Baka ginawak. At nagsingput ka na ubing. Alam, apay ang narangas kan kahunam, dagiti dadakkel mo. Sandak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am. Ang mga nupinigpidot daklaan. Saan ka kumaapumampanaw di kibalay? Ibilang ka na anak. Jake, ibilang tanga anak ni Ivy. Nagsingpot na ubing. Isun sa kanuti kalaingan li di pagadalan da. Barang anu di dalan di tibalay. Panakunak kayat namutagyan ditoy. Ay, wahan. Manunga aldawan asa na simbangpot ni Chloe. Nolay busen ti kwarta na. Sigurado na gawit. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbat pa'y ni Ivy. Kas jay kumamot ni Chloe. Buwapetas jay na. Di na kaya ti padisiplinaan. Haday tanarud kat. Maitid mat amin akayat na. Imbat tasip magput ka na. Kasipsipot ti detective. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngam nairaman ka noon napuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak ang malaw-lawagan ti amin. Sigurado kay ti bagbagam anakitam, iti nagpasnay ka. Wuhan jihik. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw iti adan puot ko. Jakmet ngamin kinita ti inyug da na ubing iti katarek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunayan sa baling nga ubing ti inyug da iti katrem. Idi na'y palagip kanyak ti tagtagain ko. Nalagip ko ti amin. Kalagang at da nakitak asi inding iti likod ti lapayag ti pasnay ko. Magkintayo ka iti pagbagama. Kalpasan na nakitak ti siting. Nagkapsultak. Kadjakon ammo tinapasama. Ustumat na dak idin. Irwarda kan iti delivery room.
Sikaro mo natin na sikasok sa baya hinitak tiubing. Idiadan puut ko. Kini daw ko ayug dati anak ko. Kat nalipatahon ti may papan iti sidi ini. Nana Amira, matama kuman. Apay anak talaw ti anak ni ma'am. Apay adamdama gumpay day tabalasang ko. Siyak namin kat nagdala wakta na uyom da diti tadakal ko. Ngam damam kan sir kat nasingput da. Naladaw asit mang pad sakit na baltag. Pinagumtan ni sir. Imbaga nangagsarita day ti kabigatan da. Sinapsa panabutin ti nagdalaw. Anyo ka di tinagan ti anak da, nana. Chloe tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe akanayo na itulutilogan itigayta si tipagadalan mi. Akam ammo kayo ka ni Chloe? Ado ti makam ammo kan kwa na. Gaputa kanayo na itulutikot siya. Yamjak ammo nana. Agasitit lam ti pagadalan mi. Kunaklakit dinogam ammo hayo. Hello, Mia. At the detective line bound da madam amang birog itikadwana anaganak iti iti ospital. Kapay kano, jak maawatan. Basta, nadamag ko, malang bayad da iti detective at dakatili na blapit mo dita. Anya kumahay ti labidog. Angam kwa, at dani atakatin ni Chloe. Pa, ay, saan nam dawag na hanyak? Damdamagan na no sapsapulan da sir. Kaya, anyang ay timbagam. Imbaga ka jimbaga ni sir, nawan ng papanaw hunkwana, hiso amaha amumat ngagsublay. Sinal pagdagiting agasawa. Apay adida pasapon ni Chloe. Take it din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapon na ikidetektiv. Tapay pasapon na. Pangsapulan daray, kit na ora midi de sigod hospital, awalan na tarigod. Apay nga tapasapon na. Nakita idige hospital, iti naganaka. Saan anak badlaw, gapoy ti Tarigagay ko. Masiguradong kadyadi na hanakita, sa anak narud anak badlaw. Tadak narud panggap kong aramidan, kit nagbalik ito. Na isukat na ta iti anak na. Ngam napanan nga tanik lubingay. Awit mo ba't ti sagad basan? At amin bulong anaragro kitaglawlaw ki swimming pool na. Inagsagadan, sige man nga rud balasang ko. Imbaglakit tintadda kahadwak ditoy. Awan yaming klase may itana na. Tumulong at matangab dalus. Amom, maayayo kan ni madam. Nasingput kan nagagat kahanaw. Subatak mo't ati kinasaya at dahanyak nana. Hapan na kay randrana na anak ka umay ka dito'y balayda. Sagsaya ata? Ata kayo magkayang bitiasitek ti swimming pool, ma'am. Ambum ka di taglangwoy. Iha? Saan, ma'am? Tapay na padas taglangwoy. Awan swimming pool mi. Padasum taglangwoy. Ag-practice ka naglawoy iti swimming pool. Dalusak pa'y taglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsusuro at naglangoy. O sige, tay suro ka. Agtugawak pa'y dito linom. Wen, ma'am. Agawak tag daluas tap naglawitan. Isuro tak, ma'am. Wen. Sige ha. At dapay ala akbit. Agsubliak intun madamdama. Wen, ma'am. Ay, mapadas at matlaangan taglamoy, isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagbintas pa'y. Magnaak manitig ti swimming pool. Agpari irak pa'y. Sakbayan o muna dakita unag. Akuray ka. Saan mat anibakit amyeratag sagsakad?
At nakakisabali ang katulong. Oh, di na't nakita pa nakapalikod. Inayadag ti umasidag. Iduron ko, tap na maipisok iti swimming pool. Ipan. At lamoy ka, nagtino kayap ti magmas. Anya pa'y, dagiti sumaruno ang mapasamap, kagayen, tenggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a servietayo anapolwan. Dakes, a Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para ti radyo, ni Steph Meron Nalika, ken iti mo direksyon, ni Virgie Putloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, as sagot kadayo, TMBBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ni stasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Bueno papagayam, isagot mi kadahayo ti paggibusan ti makalawas a serietayo anapolwan. Dakes, a Tarigagay na dito'y drama tayo ti Masakbayan. Adlamay ka na di mo kahap ni malmas. Anya ka di tinarambit mo. Awat tinarambit ko. Ang kinlalamoy, di namat gayap ang motaglamoy. Nakita tinarambit mo. Induron mo ni Ivy. Masapul nga lawak. Ignorante. Apay nga daka dito'y swimming pool, no di mo amotag lamoy. At tuti tuwalya, anak. Isipit, agaw manakiti pa ng tulong yung kanya, ma'am. Apay nga induron mo di Ivy, ha, Chloe? Mama? Asino day ta babae? Tay sakit mula unay? Ti salud sud ko ti son batam. Apain nga induron mo? San kumat nga induron San kan aglibak gaputan akitak? Apay kuman induron ko? Di tahay man langan no asino man day ta babae? Surun kon? Agure kamadri ha. Idim panatum tibu bo anabalkut iti tualya. Pekati man. Ni, pemi matisita au yu. Umasidag ka. Kita ak madtelikut tilapayav mo. At ang amin nakitak ito ay. Iso akanayon anakawak ray tibuok ko. Talinglindak tisiting ko man. Kitag man analayhing, ang abn, idiubina, basit data ma'am, kabayatan na dumakdakulap, dumakdakelmud, darasib, mapanta itisilit ko, adu ti damag ken ka. Awanan ti pagpadok, namulim daminoy, uray siyak, jakmat makalaba, tamaturugak ikyaldang. Ta para rabi ima naruti trabaho ta, nasalulay tu ingay. Not palabata mo'y, awan pagbayad ta, tamapan amin ako ta itristora, ta di ka patagluto, oray matsika, di ka mapanagluto, ay absobli ko man na ibilito balay, ibagab to magamit na hamatad. Inoray mo kumaan na kaplancha, sakbay na imbaun mo anapansim makdo, napuuran lakit na ruti baru abado, Nabuta ang tembaga maplansab. Awan kut amuday jay ababaia. Awan amuna hunam.
Ngabdakkel gayam ti may tulong na kadata dito balay. Ay, wad na hud. Di mo't lagawit un. At tugaw ta dito katre, ta da damagakin ka. Ay, at tugawat iti katre, ma'am, wen anak. Napat di pagsaritaan ta. Anya ka di pagsaritaan ta yung ma'am. Idi nakita ti siding mo. Interesado ang mga mo no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam ang narangas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko am mo, dagiti dadakkel mo. Jahon kayat agpakita ka dakwada, ma'am. Dan randak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia kan Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di tayo papai, tay sakit ni mama? Inmo nagdapay iti kwarto na itay. Ay bitiragan na, napaduntaran da mamam, kat inpanday ti ospitan. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado na ingagara na tinagpadumpar, tapno mahastrak diti balay. Saan mo takas dati pa nagkita kini IB? Nasingput kun nagagat na ubeng, kastalang itahan, padahayat na, nam inton agalnay, amon na nagtakaw. San batakas dati pa nagkita kun kuana, di man isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kun ni mama, ang nagpalilaw iti day jay a babae. Mia kun Juancho. Kuna. Isuda ti dadakkel mo. When ma'am, amuyo ka di ida, sigud nagkaadalan kami kanimiya. Kanayon nak idi nga apaan. Ta apay ma'am, apay nga apaan na kayo. Jak madmawatan, sigud na gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay. Ma'am, pang-asiyo, tadida ko makagura, gapu kaninanan ko, at awan basol ko. Saan ay iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunod ko? Kasyan ka? Ngam adahayat ko adoktalan? Kayat ko ang makasao ni Amira? Hello, Jake. Pangasim to may kadakos ditoy. Apay, at tapari ko, basta umay ka. Kasapulan ka ita, makapata na kamag. Di mo makipagangarot tapno di na pagtantanagan. Maipapanday to'y itibagbagat at siding. Sige garot, urayin na kundita. Sige, urayin ka, tapagsaritahaan ta ana inbag, ti aramiden ta na adang. O pikadapi nagawit na kat madamati trabaho. Abwama, at nakita kasiding itilikod tilapayag ni Ivy. Di na makuno asino dagiti dadakkel na. Kat dakanu Mia kan Juancho. Mia kan Juancho. Nagumanya huma, no isuda. Naku na ni Ivy. Akas lasaan da hanuna anak, tandarangas da kunkwana. Apay harut apinayaban na. Ni Mia tinanggiri kumenda kan ni Amira akas katulong ditoy. Kayat na asawan, agam amuda kan ni Amira. Apay humanogam amuda. Adda atap ko, Jake. Iso amasapul na agbadi kami kan ni Ivy. Kastamot ni Chloe, malatap nagtalat e panunot mo. Umanugot ak itigayat mo mapasama, agpadi indi hayo, dawat kasaan mo pa nga pagpagkatakwada. Magala ak, itibok mi atalo. Sige, magala ka, takuyugan ka iti laboratorio ti DNA.
Iha, anya ka di ti kasanay mo. December 25, Ma'am. Bada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, Ma'am? December 25 gayam ti birthday ti anak yu. Well, iha, magalak man iti may sa abok mo. Apay ti bok ko, Ma'am. Sige, maala kayo lakta. At idug namin ti bok mo, kat maay ayo at launay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir Asika hano tinakagunot itikan na to na pamadayhaw. Nasayahat mo, tap na makapagtuloy ak itikulay hiwo. Mom Dave, sana ko na daw awit ijibalay mi. Nagsingput man nagiti nagkamangam, nasingput da, kita pa nila ang Chloe anak dati naluwo ko. Nalain nga gibaon. Oraya, no di na pasaksaktan, inturod nak iti swimming pool iti na minsan. Inarayap na ti inana, ay no musto, nakasingsingput ni Ma'am Cristel. Kasano naawan ni Ma'am Cristel? Ay niya tati aramidak. Ibagak na takin ni Mia at dito'y ni Ivy. Ay no, Jack, mo man niya ti aramidak, hana? Apay ka di kay mahid na. At ako di parikot yun. Ay, awan ti parikot ko, at dala pa kariribukak. Anya di ta pa kariribukan yun, nana. No sika ka di damu na palimad. Ibutak-tak mo ka day, no sika laam tinanital kanda iti day ta palimad. No makapadakas iti sabali, nasaysaya ti ilimut ko laangan. Kasta ka day. Ay, Jack, amu ti aramidok. Oy, hinka man timpla iti juice kan mampalaman kay ti sandwich ko. Iyag mo di tayo salas, ha? Owen, Ma'am. Anya ka dia flavor ti kayat mo ang juice? Oray, anya ti timplaham? Nem no saan ko akayat ti timplaham? Sukatam tu. Ha? Saan ka dia nasaysaya at naibagam mo anya flavor? Tapno saan ka napaliwan? Apay ka dia nalalaing kangam Jack, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak na rudan, Ma'am. Tatiyam, Jack kayat tinapuntong. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mo't ka ni Chloe. Kun ka ba? At namin siding timpos ngay ko. Pay anay at dayuhan nyak ti anak ko. Gawitan, Jake. Kayat kum na araku per ni kinairut ti anak ko. Masapol na mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Data DNA, ti man paneknek. Manayap tanto ni ta bugadu jibalay, ken paayaban tumat damiya ken huwancho ijibalay. Tas lain posible ti amin. Isumot lagaya managlag anterik na ni Ivy. Isukayam ti anak ta. Apay ane Chloe ti mahal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya ken huwancho. No iputan da nga anak Danny Ivy. Ipadi in itamut ni Mia ken Chloe. Fab kada ko na magpada ti birthday da Ivy ken Chloe. Amagando, kagiddan mo iti hospital. Amagando na isokatubing. Amuda siguro asaan dang anak ni Ivy. Isu arin ang gasanda ti anak ko. Arahupan ka man, anak ko. Isumat lagayam analag anterik naken ka ha. Paanak ka mo't gayam. Ma'am. Hindi ko mawatan, Ma'am. Anya ka di pagpagayo. Anya ka di drama da ito'y. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, Mama. Takas ladida mo ta aramidan da. Chloe, saan mo apagsawan itikas ti anak ko? Urayim ti umay ataw. Palawlawakan na ti amin. Amira,
Inkaya pandamiakan Juan Chuditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinat ganyo ti awis ni Mia. Yap amok dagiti kakadwa tayo wita atallo abugado. Isuda ti mangurnos iti rumbaga maramid. Anya haditi kayat asawan daytoy. Sakbay anawanana iti puot iti nagpasnayak. Nakitak ti siding iti likod tila payak timpasnay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mini Ivy, kan anak yun ni Chloe. Adto iti resulta ti DNA. Amang panagnak na anak mini Ivy. Negative mat ti resulta ka ni Chloe. Makalibak kakadipay. Ay, awan amumi dita. Tapno amom miya. Impudno ni Amira amin kanyak. Pati ipagarup na. Kat nasaya at kayo kan ni Ivy. Ngumsad mat gayam. Ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kuna nanuna anus kayo kan kwana. Ngumsahan. Tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya. Kwa. Amum asaan mo na anak ni Ivy. Isu arin ang ranggasam. Idinto ta impay mekanik Chloe na anak yo ti amin ahayat na. No agdarun ni Ivy. Makulong kayo atwa. Saan kumaa? Saan na kami ngay pabalud? Panasi yu. Nagdakas ka, Mia. Nakadagdakas ka. Iso amani po dita. Jak kayatin ama kita te panagrup ropam. Jak kayat te pumanaw dito'y balay. Mama, papa. Uray sandap na dito'y aflata. Anete magunam Cristel. Oh. Ikari, mama. Balbali wakuhan. Ikari, mama. Papa. Pat ganyo ni Chloe. Inkari na nga balbaliwan. Nagkakasilang itisitum tananam kuntatan na makipaglad katakwada ijay. Ivy anak. Mama, ikarihi. Aga dala pa na imbag. Ivy. Sorry, iti kinatakos ti ugalikan ka. Ngam ikarihik. Sana na maulit. Mama, ibilang baklat ako mga anak. Basta, agam halitay balay, Chloe. Agam lagi po matin talim, magbalbali ha. Owen papa ha. Tanay daw ni Ivy ngagnad kalap taditi balay, Chloe. Pat gan mi data. Alam iti kanito magsubli ti Dakes nga ramit kanugalim. Ladingitag. Ngem pumanaw kan diti balay. Makipagnad kan iti pudno at adakil mo. Owen papa. Agbalbaliwag ko han. Ditan gagayem tinaggibusan ti makalawas aserye tayo anapalwan. Dakes at Tarigagay ay dito'y drama tayo ti Masakbayan vayan. Insurat para ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti matireksyon ni Virgie Putloy. Musika Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot karayo TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy may stasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.